ngimbuza ukuthi hawo kwenze njani mfethu ukhalelani manje sisi yabo ayathi lo muntu lo ngeke mina wena uthathe advantage kumina ulale nami ngoba nakho wazi ukuthi mina ngi-under influence of i-alcohol what ngithi mina ayibuka kanjani manje ngoba phela wena mfethu inina futhi approach ethini nisuke nina lapha etafuleni lenu neza kutafula ngezinto nazoshikisha lana hlala phezulu kwethu sakhonana danswa nje ngendlela ukuthi manje mfethu la mfethu akekho umuntu obengaboni la ukuthi hayi nje mfethu sina sabantu nje mfethu abamakhapula Nina bendlove namandla nina bendlondle nophapha ekhanda enhla nasezansi nabenkashana kamenze yaphuza umlasa ngameva sebengelela enhlangothini zonke zomhlaba ezweni lonke nasema provinces onke nje akhona eNingizimu Afrika nangaphandle Afrika nasemhlabeni wonke nje jikelele kama lami King Sicaka ngoba uqala eBlack Live TV kama lohlelo ke indoda ayikhali sigxila sijula sibheka udouble tint indoda sizwe ukuthi yini leququda indoda ngaphakathi idliwa yini sikhulume nawo la ohlelweni sibingelela kwesihambeli sethu esinaso namhlanje bhuti sabona yebo bhuti njani sanibona ababukeli sekhona thina njani nakhona la station yebo bhuti ubani lo unale gama mfowethu yebo bhuti igama lami nguthabiso waMkhwanasi mfowethu mhlawumbe ake sibheke qala nje singangena odabeni lakho sizwe ukuthi ukhulelephi mfowethu ukhula kwami ngikhulele eNtuzuma okay ya eNtuzuma ka F yebo bhuti amakhaya unawo lokhulela amakhaya anginawo bhuti ngikhulele nje la eThekwini bhuti ngizalelwe ePholi ngakhulela eThekwini okay umuntu walapha umuntu wala nje Ntuzuma awuyazi nethi uyinduna nenkosi wena wazi ikhansela ngazi ikhansela bhuti mami ngazi ikhansela bhuti ayikulungile mfowethu mhlawumbe ngenxa yokubuka udaba lakho lobucayi kakhulu asingena kulona sizwe ukuthi kwenzakalani kahle kahle shoot bhuti la engingasebenzela eNorthwest sure shoot la mangisebenzela eNorthwest uyazi la eNorthwest besebenza endaweni ekuthiwa iseMahlosana eMahlosana besakhani sakha imall khona lapha eMahlosana shoot na besenza i-ceiling and partition shoot la ugcine sengiba nomuntu engihlalisana naye okay yabo umuntu wakhona umtswana kodwa nje nesizulu wayizama ngalendlela nje ibhidilisha naye nami ngibhidilisha ngendlela esibhidilisha ngayo shothi kufike esinye isikhathi lapha ethu sokuthi siyahola indawo ngithi siqala ukuyijwayela siphuma ama out nabafethu masiphuma ama out nabafethu caca indaba ukuthi sithenga utshwala siyaphuza siphuze kule ndawo leseduze kwala sihlala khona yabo mahleli kule ndawo masiphuza kule ndawo lesijwayele ukuhlala khona ekube indawo ukuthi manje siyavala yabo mayivala le ndawo le lade nekhona sekuyavalwa le ndawo leseduze kwala sihlala khona sure kusho khona umunye umfethu la owayehlala ehlala opposite nala sihlala khona kule ndawo la ngirenta khona mina yabo athini kulomfethu lo athi kuthini hayi bafethu mina ngoba ngiyabona ngathi nisathanda uqhubeka ikhona indawo engiyaziyo la mina yabo ezisha nje non stop till kuze kusho yabo ayinazi ngokuthini phela sesi under influence segazini ufuna ukubudlonya until yabo asithathe lo mfethu lo ayisambeke sekhona kule ndawo layo kule ndawo leyo zishe la gcine sesithola sesivusa amaphokomana amantombazane ayingane nje ama 2000 inyana khona ngaleso sikhathi leso yabo masibathola labantu laba ayisibafakele yabo nje sekumnandi nje mfethu umuntu sekhulekile umuntu seku 2x2 nje sekumnandi la izinto ziyenzeka yabo ayigcina kuphuza ukuze kube cishe kuyasa ayithathane nalabantu laba singena emotweni esipackage kiwe endlini yabo makiwe endlini nombani uthatho wakho ungena endlini yakhe nombani ungena endlini yakhe sanipackageile sesipackageile manje angithi phela imali kudliwa umuntu kudliwa imali ngendlela phela nathi sisho ngayo yabo nje umuntu utshe imali yabo shoot mawenzeka kanjalo mfethu lo muntu lo mfethu
kulalwe ngendlela engilala ngayo mina naye mfethu mina should la ngisalele vele weekend asebenzi lento yenzeka ngolesihlanu yabo weekend asebenzi vele umgqibelo nesonto sisebenza nje from Monday yabo especially mangabe kuyipay manguyisonto lelo hola yabo mangabe ngilele la ngithi ngixayeka la shuthi khona isihlalo nje siseceleni lapho kwasempedeni kimi yabo mangabe ngilele la ngiyexayeka nje bethi ngizwe umuntu uyakhala la yabo khona la endlini kodwa khona la endlini yami kodwa manje ngizwela engathi ngizwela bethi kude ngathi nje mhlawumbe iphupho lento engizwayo yabo ngiyayizwa lento lo muntu lo lokho ekhala gcine sengivuka nami la mangivuka hayibo ile ngane lo yabo ngithuke manje wenze njani manje lo muntu yabo nakhona la sengiyambona lo muntu ukuthi hayibo lo muntu mncanyana ke manje akuseyena lo muntu ade ngimbona lapha eclub Tshwala absekho man manje ngiyambuka lo muntu awu lo muntu lo wasebamncanyana kangaka la manje yabo hawu ngimbuza ukuthi hawu kwenze njani bethu ukhalelani manje sisi yabo ayathi lo muntu lo ngeke mina wena uthathe advantage kumina ulale nami ngoba nakho wazi ukuthi mina ngi-under influence of i-alcohol what ngithi mina hayibo kanjani manje ngoba phela wena bethu inina futhi approach ethini nisuweni lapha etafuleni lenu neza kutafula nazoshikisha lana hlala phezulu kwethu sakhonana danswa nje ngendlela ukuthi manje bethu la bethu akekho umuntu obengaboni la ukuthi hayi nje bethu thina sabantu nje bethu abamakhaphula yabo lo muntu lo aqale manje bethu athi hayi ngeke mina ayikho leyo nto leyo mina nge police station hayibo bethu nge police station kanjani manje yabo hayi uyafuna ukubona ukuthi kanjani ngithi mina hayibo bethu uqonda ukuthini mawusho kanjalo yabo ngimmise nami ngiqale ngishawa uvalo phela ngithukile nami ngiyena umuntu wala kule ndawo le yabo ngithule nayibo bethu ungenza kanjani leyo nto leyo yabo athi uma ungafuni ngiye lapho ucela mangabe ngafuni ukuthi aye police station mina into ekufanele ngiyenze la kufanele ngimnikeze imali yango 3000 abe should be kudayisa kodwa manje bafunga imali engaka 3 plus nale mali engiyisebenzisa ade ngimthengela zona iphuzo lezi yabo ngiqale zalo ngithi ayingeke mina ngeke sisami kodwa mawusho kanje okay hayi uthi ngizame yabo ngizame ngendlela engizama ngayo ngifonela abafethu manje le yanto mama bafethu nakho istory la kanje nabafethu ukuthi hayi imali siqede yonke izolo bethu yabo sonke nje besiphaka ngale ndlela leyo ukuthi kanjani yabo ashudle ngale le ngigcine senginikeza imali yango 500 imali nje nami ngangibhincile nje imali eveli yayikhona nje bethu yabo ngineze le mali yango 500 lengane le ihambe yabo mayihamba kodwa ithi ayangiqedile yabo akuphelile ngisayikweleta yabo ngithi hayi okay hayi bethu hayi ihambe lengane mayihamba kuthi nje emini nyana ufike lo muntu ngihlala naye ke la endlini yabo ngoba vele wayihlala kubo wejela ukufika ngokuthi mhlambe uzofika aphinda ahambe kubo yabo aphinda afike aphinda ahambe kubo yabo mayifika la angazi le story wasizwa kanjani ukuthi thina bethu besibuye ngaphathi ingane kanjani yabo yonke leyo nto leyo yabo should lo muntu lo angakhulumi lutho kumina yabo angangitsheli nje story angatshengisi nje ukuthi ukwatile or kanjani konke ekhona kanjani yabo athule nje into yokuqala 1 into engiyibonayo into embaselile 1 angimphanga mali yabo 2 angihlalanga naye ngimnikanga naye isikhathi ngokuthi mhlawumbe kade ngiholile kanjani yabo ube wena nje umuntu nje bethu ngifana ukuthi bengumuntu nje ade ngimzibile bengamazi ngalesi sikhathi shothi ngitshele lokho ukuthi mina ngoba la ngiyiright mina ngiyamdoja yabo bese ngihamba imali ngawedla naye icishe ngasebenzisa lenye igama khona lokho yabo ayiphethu shothi ayifune lengane ayitrace lengane lokuzoba lezi ngane yabo shothi na amaqola akhona nje around inadumile yabo shothi agcina ayitrace lengane le azayithola ukuthi ubani lengane yabo ayishuthi mayithola lengane le wona bhuti ayithreatenishe ngalendlela leyo ukuthi vele nayo ingane encane iyasaba yabo ayithreatenishe ngalendlela leyo ukuthi lengane lo ungcono
into ekufanele iyenze ayihambe iyovula icala ithi mina ngiyiraphile ha kusho umuntu ke manje sekusho umuntu lo manje Said Macala wakho. Said Macala wami la yes engiqale ibhutike lapho the nje ngisahleli mfethu ngithe ngisahleli nje mfethu endlini yangihlale shaya isonto shomsomluku ngiyespanini yabo ngemsebenzini yabo mangiyemsebenzini ayifethi ngokuthi yena phela bese kuumuntu nje sebese ngihlale naye boma 2 months 3 months inyano yabo uyayazi nje isitori sami yabo ayingisengisahlele emsebenzini nje mfethu abona nje mfethu sengiqhamuka ulo supervisor wami ehamba nomunye ubhodi nje umseshi ogqoka ishethi yabo mfethu ngekudidwe iphoyisa mfethu uyalazi iphoyisa nabo mangifika lapho mama efika lapho ethu supervisor afika ngicele kwi position yami le ngisebenza kuyona yabo angicele ngisondele bangibuza ukuthi hayi uThabiso Mkhwanazi nawe uyena uThabiso Mkhwanazi hayi so ayibhuti sicela ukuthi sihambe se-police station khona imibuzo sifuna ukubuza yona yabo ngithi mina emayelana nani yabo thiwa ayibhuti uzozwa nje police station khona isigameko obandakanya kusona sisho ukuthi usenzile but uzochaza phambili nje konke uzochaza phambili nami ngenxa yamehla abantu angifuni lokho sengiphuma yabo nami sengiphuma ngoba phela la isemsebenzini la yabo ngithathweke lapha ethu engihambe ngepolice station ngifike police station nayi lengane le yabo akekho lo yabo nayi lengane le lengane ifika ichazeke ikhari story likhala ngendlela ekhala ngayo nami anginafakazi futhi ayikho umuntu ozongifakazela uzongimela umuntu lona yabo ngigcine sengiboshwa ke nami kule ndawo le khona la ko Northwest la khulunywa isitswana la ezinye izinto abanye abantu mangithi ngiyayichaza isitori sami akangizwe umuntu omunye akasazi isiZulu mangithi ngiyazama ukuchaza nje ngendlela le ezozwakala akekho izwayo angithi wayebo lonto ibhuti akekho uzwayo labantu laba bakhuluma nje isitswana kufanele mhlawumbe uzuzameke nokukhuluma mhlawumbe noma English leyo yabo gcine nami lana ke ngilongishanga ngigcine sengivalelwa ke la yabo mangivalelwa la bhuti umuntu wahlukumezeka lapha mpethe wahlukumezeka ngalendlela leyo ukuthi mfethu awukwazi bakhuluma ilanguage ongayizwa awuna visitor yabo endladleni abazi ukuthi endladleni abazi mfethu abazi mfethu ngaze ngafona ekhaya ehlambe sekuphele boma 2 weeks yabo sekuphele boma 2 weeks nakhona ngifona nje mfethu ngoba phela anginafoni anginalutho la yabo and futhi mina ngumuntu wale mawufona la kufanele ufona ngemali yabo amaphoyisa khona la akufonisa ngemali yabo mfethu ngingalali ngishawa lana ngishikisha phansi zonke nje lezi zinto yonke nje mfethu imikhuba yejele nje mfethu yabo ngenziwa yona la mfethu yabo mfethu yabo shuthi kambe mhlawumbe kuphele nje mfethu boma unyaka yabo makuphela unyaka lento yenzeka ngabo 2021 yabo shuthi kuphela unyaka la makuphela unyaka la ngixakeke mina ukuthi hayibo nakho ngizwa kuthiwa kune visit elizofuna mina yabo visitor mina yabo ngitshe mhlawumbe ekhaya mhlawumbe sebenyukile kodwa manje phela abazi nokuthi ngihlalaphi yabo nama bayazi nje Northwest nje bethi abazi nabo nawe ufike ngesipani nami ngifike ngesipani la yabo mangifika lapha ethu kushuthi mangifika mafika la kufika lo mfethu lo esasambe naye ngemoto lo wemoto ofika nithatha le yayivalwa nisa kwenye lo wasisa kwenye tavern yabo lo mfethu shuthi le story angazi ukuthi naye usesixhume kanjani wathola ukuthi ubani umsusi wale story yonke lento le yabo mayifika la ufika uyangichazela ukuthi mfethu yazi la uyathola ukuthi la kanje umuntu umsusi wale ndaba le ilosisi lo wade ngihlala naye la lo Said Macala wami uhambile othreatenisha lengane le ukuthi lengane le mawukuthi yona ayifuni ukuthi ayilimaze ayivule icala ivulele mina yabo mayibuza lo mfethu ukuthi ha uyenzelani lento le uyangiyala ngoba mina into engiyenzile ngimbone engayilutho shothi mina
ngikwazi ukumbona ukuthi ngilale naye la endlini kodwa mase nginemali angimazi ukuthi yena uyini awukhanyi kahle angikhanyi kahle yabo ngagcina nje bethu ushuthi nami ngiba na kuba khona leyo nto leyo ke ukuthi awu so leso story yakhe kuyafahla for ukuthi yena unewinti lokuthi wena awukhanyisanga sikhathi umnandi yes cabanga nje bethu kuyahle kahle yena ungiyala nje ngokuthi mina angimnikanga next yes yeah now lo sobancane le 2K leli lona lekufahlakisa ukuthi noma isister lo lihlohlile ujaliye lapha i2K phela ngithi ngase nje bethu sengilimbambathile ngo500 wethu sengitshela ukuthi nami hayi bethu sengihamba singakuyena yabo isihamba singakuyena mhlambe sengiyomshaya ke mhlambe nami ngalo 2 clipper lo mhlambe phinde ngiqhubeke futhi angithi yabo ngoba phela umuntu nje bethu yabo into kanjalo ke bethu ke my sister lapha bethu shuthi nami shuthi isitori sami sagcina sizwakala bethu ngagcina nami ngumuntu ophumayo kodwa sengihlukumezeke kanzima bethu khona kuleli jele la khona lapha first kade singakanani ohleli for lento ngahlala bethu unyaka no6 months unyaka no6 months and impilo yangaphakathi inzima even one day bethu yabo nje la and uwesi bethu ngathi inzima ngisho ukukhulunywa ilanguage yakho how much more makhuluma ilanguage ungayiqondi bethu yabo ngahlukumezeka kanjalo ke bethu ahlala nje bethu yabo nje ila ngayitshela khona ukuthi bethu yabo nje bethu ukubekezela bethu kwesinye isikhathi akuyona bethu into elula bethu ukubekezela now usungaphandle irelationship yakho nabantu besifazane notshwala nezindawo ukuphuzela kuzona injani bethu isishintshe kakhulu bethu sishintshe nje kakhulu angiseyenzi isinomi kanjani yabo angiseyenzi nje isinomi kanjani bethu sengiyayibheka into engiyenzayo even sho kwayibona utshwala nje bethu sengiyaphuza phela kodwa nje angisayena umuntu nje bethu ogalavantayo ukuthi ngizosuka la ngiyela ngisuke la ngiyela mangishaya mhlawumbe sengizoshayela khona lapho la ngishaya khona bethu ngihambe ngendlini ngiyolala yabo ngokolwazi lakho naloso story lo wamfecala khona lapha ngesikhathi nithandana ubumbone umuntu ogrand ukuthi nje ningaphusha uthando without inkinga noma nawe akuthusa nje senza into efana nalo bethu ngathini bethu bena vele bekumuntu obengamazi ngomuntu engamfica khona le Northwest yabo umuntu engamfica khona le Northwest ne background yakhe angiyazi yabo yabo kodwa nje umuntu nje yena bethu bekumuntu nje o right bethu kodwa ngabe ngihlale ngizwa ke yabo umkhulu wayengitshela umkhulu ngabatswana yabo ngoba naye wakwasebenza ngala ko emayini ngala ko Northern Cape ko Northern Cape eKurumane yabo umkhulu wayehlale ngitshela umkhulu esho ukuthi be careful lapha yana yabo uyazi thina ke bethu asilaleli bethu sigcwala ngokwenzakalayo masisho yabo so mawusuphuma already umsebenzi awusenani awusekho bethu ngithi sasishaya ekhaya impilo after ukubuya lapha nabe siba njani bethu ila khona ngagcina khona bethu ukuthi nje bethu into engikhiphela ngaphandle ngisayithanda urawunda ngcono ngizame la eThekwini bethu yabo ngcono ngizame la eThekwini into engikhiphela nje ngaphandle ngisayithanda bethu yabo ngoba manje ngaphandle uthola ngathini ngaphandle bethu kwenzeka izinto kahle kahle limbula ingubo lingene mawusuku ngaphandle uthanda ungathandi yabo uthanda ungathandi yabo ngoba ngasinda yabo kufanele ukuthi mhlawumbe nakuyena lo sisi ngangeke ngize ngidabule yabo kuyena ke lo maqonda ngoba mhlawumbe kuzowenza something mhlawumbe nje bethu ngangizogcina mhlawumbe sengithiwa nginezingane la engazone zami ngithi yabo ngoba mina wangitshengisa ukuthi yena kusho umuntu onjani kahle yabo kusho umuntu onjani uyimpisi kahle yabo umbathe isikhumba semi yabo yena nje usebenzana usebesho mina kahle wayemuntu wayengenza iforeigner kahle ezonongalazi ngathi ngiqhamba mhlambe kwelinye izwe kodwa ngibe ngowakhona la eSouth Africa now mfethu kulezi zinsuku zanamhlanje ihlekisana ihlome umuntu wesifazane xa kumuntu wesilisa ukuthi akaphathi kahle nosilisa ubona wesifazane engenzi kahle kodwa mawubuka wena ngokunaka kwezikhalo zabantu eSouth Africa kulama agenda u2 umuntu wesilisa unakwe ngendlela efana nowesifazane wena isikhathi sokuhlukumeza ayilutho bhuti thina kuningi okusenzakalalayo bethu kodwa manje kungabi lula ukuthi sikukhiphe yabo ngoba indoda ayikhali bethu and
mina ngasho ukuthi bethu ziyasiza bethu indawo enjengalezi ngoba izona esikwazi ukuthi sibhodle kuzona yabo ngoba uyasuka bethu uthi uyahamba epolice station uthi uyobeka udaba lakho ufike lapha yana bethu babukise ngawe bethu kuhleke bethu thiwa amavena wekho hamba uphinde ubuye uyayibona nje zonke lezo zinto lezo bethu yabo so nje bethu ngcono khona lapha bethu ngoba uyakwazi bethu ukuthi ukhulume bethu udaba lakho njengami yabo nje mina lento besikade ngahlala nayo bethu abanye ngabayazi bethu labo kodwa manje njengoba ukuthi ayakufike lesikhathi ukuthi angikhulume ukuze nami ngizo iphume kona phakathi mfowethu asibonge isikhathi sakho ukuthi ufike uzoshare nathi ngethemba lokuthi khona abantu abafundayo lapha ngaphandle ukuthi mawuphumile endaweni yangakini noma athi ungisendaweni yangakini bheka into ozenzayo ngoba abanye abantu besifazana abalungile le ndlela ucabanga ukuthi balunge ngayo yebo futhi asibonga kakhulu isikhathi sakho ayibonga mina futhi nami ngiyabonga babukele Black Life TV emakhaya siyabonga kakhulu ukuthi nibe ingxenye eyohlelo lwethu lalamhlanje noma isiqephu sethu la sithi khona indoda ayikhali nemuzwa kwebhuti exoxa udaba lakho asiza ukuthi lapha comment section uthini email address ethu uthini ungakhohlwa ke ukuthi nawe khona udaba ofuna usixoxela lona la ku season yethu usixoxela ukuthi indoda ayikhali uzositshela ukuthi udaba luni luthini makwenze njani okwamanje asibonga kakhulu ukuthi nibe ingxenye eyohlelo ekhama lami King Sicaka Luqa ngisale kahle The Black Life TV.